Türk, Alevi, Azeri, akademisyen rojnamevan welatî li Tirkiye dibêjin dengên Kurda giring e. Dengên Kurdan yek alîkerin ji bo vê yekê kî wê bigehe desthilatê. Lê heya niha dibêjin ku Kurdan giringiya dengê xwe nezaniye. Kurd vê di helbijartinên 2023 da ku dibêjin helbijartinên herî çarenivîsazin ji bo Tirkiyeyê û derveyî Tirkiyeyê jî hemî cîhanê çavêwan li vê helbijartinê heye. Muxalefeteka bihêz dirûst bûye, masayeka şeş alî dirûst bûye, kêbirkî roj bi roj tûntir dibe. Xebat û propagandeyên helbijartinan roj bi roj li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê gerimtir dibe. Em behsa bandûriya dengê Kurdan bikin li Tirkiyeyê. Kurd wekîjan alî helbişêrin. Tifaka Cumhuriyet yan jî tifaka millet ya şeş alî. Birêz Hakan Guzelsoy mêvanê min e ku berpirsê yan bijin bi sporê siyaseta navdewletiye li stûdiyên me li Bakurê Kurdistanê li Diyarbekirê. Birêz Guzelsoy êvar baş tu bi xêr hatî ji bo Kurdistan 24. Kurd di navbera du tifaqan da. êvar baş. Sağ bî bi xêr hatî. Kurd di navbera du tifaqan da. Tifaka Cumhuriyet û tifaka masaya şeş alî ya millet. Wê kîjan alî helbijêrit? Kîjan ji bo Kurdan giring e? Aya gelo Kurdan HDP tifaka ked û azadiyê jî wê namzedê xwe hebe ji bo serokkomartiyê yan namzedî yek ji wan tifaqan wê helbijêre? Belê Kek Abbas destpêkê te zor spas û gelek spas dikim bû vê xêrendar bê rastî pirsgirêkê te herî mezinên girîngên bersêvan jî mere firehî dikare bersiv bide. Bes ji ber ku dema me kêm e em bi kurtahî ji bersiva van pirsê te bidim bi gora zanistî bi gora nirxandina xwe. Niha 2022 hindik maye nêzik maye ku bijartinekî ser parlamenterî û ser komarî di Tirkiyeyê de pêk were 2023 da evê çêbe îja di vê sürecê bi vê pêvajoyekî bihêş e biêş e rastî ji ber biêşbûna wî jî ku aliyekî îtifaka Cumhur e û aliyekî jî îtifaka millet e û niha te jî behs kir îtifaqekî ku HDP têda ye behsa îtifaqekî sêyemîn dikim ji ber van îtifaka û pêvajoyekî zehmet e îja kîjan îtifaq dengê Kurda bigire. Rastî ev pirsgirêk gelek zanist û gelek lêkolîner û civeknas lêkolîn dikin bû vê pirsê ku bersiv bidin. İtifaqa ku Cumhur dibêjin têda bi MHP û AK Partî damezandir kirine hatine pêkhatin ew ku ji ber hikûmet destê wan de desthilatin hinek fırsatê fire destê wan da heye. Bes Kurd di 2019 da diyar bû ku dikarin hilbijatina biguherînin em dikarin bandor ser hilbijatina bikin. Başa berêz Hakan. 2019 da wê hilbijatina Ev pirsa herî giring e. belê Kek Abbas. Ev pirsa herî giring e. Li Bakur tê behezkirin, li Tirkiye jî tê behezkirin. Weke di destpêkê da jî min amaje pêkir. Azeriye, Aleviye, Tirkiye, akademisyenê, rojnamevan e dibêjin dengên Kurdan giring e. Dengên Kurdan yek alîkerin ji bo textê desthilatê li Tirkiyeyê. Lê pirs ev ye. Kurdan giringiya dengê xwe zaniye? Rastî Kek Abbas Kurda giringiyan dengê xwe bawer bikî kêm zanin. Ê ku kêm zanin ji ber wî pirsgirêk mezin bûne, pirsgirêk çareser nebûne. Bes 2019 da rastî rast eşkere ku diyar bû bandora Kurda zêde ye îja Kurd di vir da haybûn ku zanin giringîna dengê wan çawa ye. Başa. Kî sedeme, kîjan alî sedeme li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê ku Kurd dengên xwe bi kêm bizane. Rexneyek heye li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê dibêjin HDP sedemê vê yekê ye. Ji bilî vê yekê ku biçîtin tifaqê digel lanên partên Kurdî li Bakurê Kurdistanê bike, tifaqê digel çepgirên Tirkiye dike.
بله که عباس راستی اف نخوشینا کدنا و هدف ده او نخوشینا چپگیریا به ترکات نخوشینا دنا و هدف ده جبروی دنگ کردا چپگیری ترکات کم پارلمانتر دکم پارلمانتر بس حزب هدف و برگیری جبر ساکردی ناکن او کسی کردی کو برای خناده راستی برای خناده کردا او کردی کو دنگ دایا خو و برای خناده پرسگری گوان و پرسکری گاوان ده چارەسەری ده به واجد راستی خو پیوا گری ناده هدفه بس چم پرسکری گم مشکله هر مشکله کی پرسکری کو مزن اوه ده ترکیه دا باجار کو کرد دا زیدنه بایتی باکور دا باکور کردستان دا alternatif HDP tine muhalefeta HDP tine جبر و او سدمه کو کرد مجبور دنگی خوددن حزب HDP زور باشه پرسکادن هیا باکور کردستان دبیجن احمد داود اوغلو وکه بیجن اندازیار دگل سروک بارزانی به هفرا سردم آخوا اندازیارن درست کرنا پیواجو آشتی و چاره سریه بون سال 2012 یا 13 بنرین آتا و جاره کردن ترکیه یعنی باکور کردستانه و دنگی خوب بدن احمد داود اوغلو بله که عباس احمد داوود اولی هم که ماموسته که زانکوی دا به وقتی که او پروفسور بو پیواجوی چاره سری دا پرسکریگا کردا دا دمه که دریج دا اکتیف بو رول گرته بس نها که پرسکریگا شعر 2015 که نافچه کردا باجار کردا دا هبو دوی دمه دا که احمد داوود اولو سروک وزیر بو جبروی هاوی جبروی سدمه دل کردا دا جیوی گلک ننه گلک ناگره گورا زانست و گورا نرخاندن و گورا لکولینای احمد داوود اوغلی جبر شعر 2015 دا کنا باجار کردا دا هبو او سروک وزیر بو کرد اوی گلک دنگی خوند نیکی باور ناکم تشتاکی گرینگ جی دنگی خود نیکی باشه لگوری او راپرسین تین کرن کو دبیجن دنگین HDP 111 در باز دیکن اف اتفاقا HDP لگل چپگرین ترکیه امضا کریه دنگین HDP زیده دبن یانجی و باندوریه لسر دنگین کردان دروز بکن بله هگر دسپیک داجی مگو هگر کد سیاست و تفکر سیاست کرده دا محلیفه HDP هبونا alternatifه وی هبونا از باور ناکم HDP جسدی 11 دنگ بگیره بس کو به alternatifیه کرد دنگ دنه که و او جزانه کو هری زیاده تر دنگاش کرده دگره چپگیری ترکان ناگره بس وی نخوشینی کجبر خو ناوا خو ناویتنه هینجی تکیلی خو اتفاق خو به چپگیریا ترکا و چید کم بجبو مافی چپگیریا ترکا نجبو مافی گلی کردو ایکو کرد دنگی خدانوی هگر محالفتی که گوشلی هم به همبر HDP چه بد آلترناتیفی که چه بد او دنگی بکوه بس نها کدام کی نزدیک 6-7 ماه کل بجاتن چه بد و 6-7 ماه دا محالفتی که آلترناتیفی که HDP مزن کوچه به جبری کرد اقتصاد دنگی خوب بدن HDP حزب HDP بس و نخوشین جناب خدا نامید دمه کی پیش روزه کی دا آلترناتیفی که HDP دا چه به چپگیری ترکا از باور ناکم باراج هلبجاتنی در باز کن باشه اتفاقا ملت ماسه شش عالی دبیجید اگر ام بگهین دست حالاته همه پرزگری که کردی چاره سر بکن برای پارلمانتویه تو دبی باوریه دا یعنی بکاربن پرزگری که کردی چاره سر بکن دمکی دا کوبریا نها او لسر دست حالاته بوینه CHP احمد داود اوغلو یندنجی بوینه افتنه سلوگانن آخفتنن یعنی اگر بگن دست حالاته و پرسا کردی چاره سر بکن تشتکی آسان الجموان بله که عباس اتفاق ملتا کو امبری خود دنی که دنیرن 6 حزب اتفاق چکرنه حزب کی کو 6 حب تدا هبن و اتفاق کی چکن قانعبون وان راضيبون وان لسر پرسگرک زحمته دما 10000 نوتی وان دا دما کوالیسیون دا کو ام دبینن
حکومت کوالسیونا پیک تینه پرسکریه که چارەسەریە دا وان چارەسەریە پرسکریه دا gelek زحمت دکشینه راستی هشتا نامزد خود دیار نکریه اتفاق ملت او جی پرسکی هری مزینه د مجی کردا دا کو گوا کو بشه دنگ بده هنک روشنبیر بحثا منصور یواش دکن ام منصور یواش کو تن ناسکرین بنتویا ترکاوا تن ناسکرین هگر کو یکی هولی نامزد بکن نشان بدن خو اشکره بک بو نامزد تیدا او ملت اتفاق ملت از باور ناکم جو کردا دنگ بگره باشه چه جوره نامزدک چه جوره کاراکترک لترکیه جالیه اتفاق ملت وره نامزد گیرن yani ve bir razamandiya Kurdan dengin Kurdan. بله که عباس راستی کنه از اندام حزب کیمه سیاسی کیمه و از نکو بلا اندام حزب ملت اتفاق مجی از نکارم ناوی کی بدون بس لگو نرخاندن وکه بسپورک ده سیاست Türkiye da yani çi cure namzada karakterek ji bo Kurdan giringe eğer sibe roje HDP jî jirane bejin dengî nedeni او دنگی جرا بدن yani bandoriya xwe li ser Kurdan hebitin li Türkiye'ye. او şablonekî em bibêjin yekî şablonekî çawa be yekek çawa bibe namzet bibese ku deng ji Kurda bigire û HDP jî nikare li hemberî bisekine yekê ku di dilê Kurda da cî girtibe hem olderiya Kurda girîng bidekê hem jî netewiya Kurda girîng bidekê hem jî mafê netewiya Kurda di siyasetê da be di bürokrasî da be girîng bidawan. Ahmed Davutoğlu dikare cih bigire. Kabul bike Ahmed Davutoğlu niha berî niha jî ku migo di şeira 2015 ku navçeyê bajarê Kunda da Türka da hebû ew ê ji ber wê şerê ew ê profîla xwe rastî kêm biye profîlê nikare ya tijî bike ja ji bilî eviya jî Ahmed Davutoğlu serok wezîrî da gava ku dev jê berda bi çah we dev jê berda hat xwanê kirin dema ku ew serok wezîr bû hinek pirsgirêk hebûn nate çareser kirin hinek pirsgirêk hebatin kirin bin çav kirin pişterî paşterî ji ber wî Ahmed Davutoğlu li gola nirxandina min zanistiya min nikare bibe yani ku bibe namzetekî hûlî Kurd dengên Kurdan bi dest bixe. Paşa Roja wî ji AK Partiye, Paşa Roja wî ji AK Partî detê. Paşa Roja Ahmed Davutoğlu ji AK Partî. Rast e mirov têne guhertin, siyasetmedar têne guhertin. Bes fikra wî ku ji ber ne Osmancılığı yani Osmanlığa cidî te niye ji ber wê havê nikare di bernema xwe da di rojana xwe da pirsgirêka Kurda girîng bidekê. Rêz Hakan Gozelsoy bi sporê siyasetê li Bakurê Kurdistanê li Stûdî me li Diyarbekirê tu digelme bû gelekî spas.